Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadipun apa kabar para pamirsa? Malar moga sami kagencer berkat umur taengki, sami kenging pangraksa dari Gusti Allah, sehingga boten kula sareng panjenengan salaki parengi kakobasaan kaangkuy ngalampakake kawajiban-kawajibanipun bangsa bang. Saat samangken boten kula badhe ngaturake jejarbaan ngengengi tata krama atamoy. Sikak dima manabi etengale neng Magarsare saat samangken ampun banyak reng-oreng kong langkung para ngangodaden seampun tak sami tata tarekaipun otabe tata caraipun dalem atamoy sareng para sepuh ejaman dimin. Artipun budaya Madura utabaipun kabudayan Madura saat samangken gen sakoni ampun ngabidi lontor dari penotra Madura amarga ampun banyak se tagiur otabaipun kasemsem dak kabudayan manca se ampun tak sorop otabaipun tak cocok sareng ten-atena ring Madura. Dining tata kramaipun oring atamoy otabe acabis otabaipun caipun basa kasar kak dito amain de compok otabe kalongguna oreng sekapeng setong kak dinto ekabiti dari sablunipun mangkat atamoy. Kak dinto manabi atamoya parjugana oning dek bekto kaangkuy atamoy. Artipun manabi bekto laut otabaipun bekto istirahat kak dinto korang sae manabi atamoy. Umpamaipun baja ben-aben kak dinto bajana oreng laut otaben asaren baja tengah malam tor salainipun. Saterusipun manabi ampun tantuk dak jompokna oreng kak dinto ampun kapra ngolok salam kalaben ocak otabaipun okara pangapora otabe assalamualaikum. Nah, biasaipun ngolok salam kak dinto libeli kantos telu kali manabi tuan rumah tada senyampit. Nah, manabi ampun telu kali tada senyampit biasaipun kak dinto langkung saya otabaipun parjugana paleman dimin otaba bubar abeli bekto lain saampuna beda lageng otabaipun kasempatan. Saterusipun manabi ampun beda senyampit salam kak dinto oring si atamoy tak kenging engkel otabaipun tuli alongku sabelunipun iatore sareng tuan rumah. Nah, kak dinto manabi ampun iatore kak dinto alongku kalaben agunake adat parnata otabaipun atoran sebeda dengan kasebut. Adat parnata otaba atoran pun apa? Saumpama kak dinto atamoy dak compokna oreng. Nah, nyon sapora manabi sandal otabaipun katetian kak dinto beda ibaba nyon sapora sanaos compokna kak dinto korang bersih katengalanna. Nah, kak dinto parjugana katetian otabaipun sandal kak dinto tingkel otabaipun buka baba. Beda cap ocapuna oreng Madura bengaspo Madura sakak dinto manabi entar ka nagara neteng kodu norok neteng artipun kak dima bisa ose nengeneng kodu norok otabaipun ngereng budaya otabaipun adat kebiasaan sebeda kenengan kasebut. Salaki adat otaba kebiasaanipun kasebut tak nyengla dari atoran-atoran otaba ajaran-ajaran agama. Saterusipun manabi alongku juga tak kenging sambi nyandar kak dinto. Manabi alongku ekor seh maksudipun. Manabi semangken atamoy kan
umum Kak Dinto palongku korse manabi dimin Kak Dinto palongku langgar. Nah, manabi alongku korse Kak Dinto tak kenging sambil nyander kenging saestona nanging saajengna tak betalebet pon apa boleh nyang lek toot otaba sambil terketeran. Nah Kak Dinto tak kenging satrosepon manabi parengi keangkaan otabaipun akadi kopi bidang tor sama jema Kak Dinto tak engkel otaba tak tuli edeer otaba na etede sabelumna iatore sareng tuan rumah. Nah biasaipun manabi ampun iatore tamui Kak Dinto pas nyampit kalaben ocak bede se Kak Dinto papareng engki papareng bede juga se mator nyabis pareng bede juga se mator pangapora. Seterusipun manabi akan de otabai pontor mator Kak Dinto saajengna arteipun tak kenging nying ranying otaba ring nyaring Kak Dinto. Amarga pun apa mak tak kenging ring nyaring nying ranying Kak Dinto tako aganggu orang sebeda compok kasebut umpamaipun dalem beda sesongkan beda ibadah ngaji otabaipun abajeng. Nah Kak Dinto tak kenging saterusipun manabi arokoa parjugana nyon dak tuan rumah. Nah Kak Dinto takok tuan rumah Kak Dinto tak biasa arokok. Nah Kak Dinto takok arasa aganggu ka tuan rumah Kak Dinto. Seterusipun manabi lastare ada otaba paringi deeren Kak Dinto parjugana tak kenging engkel paleman otabaipun bubar. Nah, umpamaipun lastare lastare pas amit keangkui paleman otabana bubar. Nah Kak Dinto tak kenging apa mak tak kenging Kak Dinto nyopre tak kocak nyang leh bila kenyang mole. Kak Dinto jaipun debun apa ngasepo nyopre tak kocak coma ngantos deeren otaba kakanan. Kak Dinto parjugana katipun apa parjugana nengeneng bisaos sakecek sampurna bekto eras sampun cukup Kak Dinto amit dak tuan rumah. Nah amit dak tuan rumah Kak Dinto bisa kalaben contoh okara nyeona eti beten gaula palai mana. Nah, Kak Dinto tor juga etoroe kalaben salam akati se buru tantuk dak compokna manabi palai mana juga biasaipun etoroe kalaben salam. Kak Dinto sakater tor ator ngengingi tata krama orang atamoy nang Madura malarmoga beten kula sareng panjenengan ki kobasaa kaangkui malanggeng otabaipun melestarikan kabudayan Madura seampun ejepta sareng sasepun beten kula sareng panjenengan nyopre tak elang serna amarga kacecian kabudayan manca seampun tak cocok sareng ten atenna orang Madura Kak Dinto. Sakak Dinto pamator dek deje kataman sare katalang ben abenna budaya Madura tore perte nyopre tak elang karenya mana tak langkong dek sateja tantaretan sesepo juga si anom nyeona kasetyenepon kaangkui apareng subscribe likes juga share de tantaretan selain nyopre kabudayan Madura Kak Dinto tetep jurbu tak kantos gempang elang musna nang jaman samangken Kak Dinto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.